Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kalumpung ya lekai football jongki kena school ya kabala tip kom ke district level inter school Subrata Mukherjee Cup football tournament arajar arpu ar bala penlong deka office jong district sports officer Ribhoi district kala poino syakabakut haka sautari ubnai jilleo arajar arpu ar haka jinge kun final haka kerdan under 14 jongki shenrang ka Minken Christian Higher Secondary School kala la ban penlim no da shikola not ya ka Christian Higher Secondary School. Haba pai pat syaka junior kun haka kerdan under 17 jongki kentei ka Sati Raja Memorial Secondary School kala penlim no da arko la not ya ka Saint Vianney Secondary School. Kadba haka kerdan under 17 jongki shenrang ka Umdihar Presbyterian Secondary School kala la aban penlim no ya ka Evershine English Secondary School lingba ka junior shoot tiebreaker da sauko laar. Hakni ka sngi la sakilang da menteri ketenat yelek kai sports jong ke jilla uba bante dor lingdo uba lalong kum kongsan harengkat ka jinge don lang jong UMLA ka Nongpo constituency uba Meral Bonds Aim UMLA ka Umsning uba Jason Saukme Maulong deputy commissioner jong ke Ribhoi district Arpit Upadhyaya bat kiwei lingba ka mission football hapo kani ka district uba ke jongwi Henry Schwaba nginyak syakmat pat agi jingilek kai ki beper na syukwa banong ipitang sikentin kumki samla ki kun ki badang ngedahap banyak syakmat lagi kami lek kai ken mau baga sports ka abyai ringkat ru bag jing puli daina takadaw bagane ka Subrata Cup bang iyo ban penilek kai hak level jongki school daina takadaw bangi kwa ban pek ya kasap kasap ka jongki ka bau play lo ai kapang kalong bangin sedang nadu badang ham kena ngam kwa ban yetu khanai ki babun ki benta ki ba kumno ki wei ki bala paunam hapo ka perthai boro ko wei ki sedang ban yelek kai ka kam football ring syukwa banong pitang ka wei baro hangni ni pek tv ni ilot lingba ki social media katno ka football kalakiu hapo ri India bachawei European country Andai tanggawai bangakwa banong ipinne long ki kena ki batipsni lada pikwa ban poi syakliar jong lom jong kejing jok kiar na ki kam ki basliu ngai bahapo ke jela ke jongi ki samla ki bangop ke kamdi kambam kamtam ha drops kala kenrai ngakwa banong ipi nagaliang ga government ban nagaliang ga sports department nginang penslur bang nginang organize ki jingila kai ki baper bat ngasukwa ban pen yatu ipi neru bahkan Northeast Olympic ngin pelong mentau senam ha ubnai Oktober November hapo kejela kabe kejongi kandai ka kabuk siar naga bentak nong elak kai jongi baro bat mentak ne ka nang ya chat ban pen kret rei tangkawai ngakwa banong ipi tolong ki kena ki betips ngi kongo senang ki kimi pa kongo senang ki nong hikai kongo senang ki coach kongo senang ngau ipi ya ki bahalon kenang babin long ibayat bayat ti papinyo ya kejing jok chitin jasni kamtam hak kami lekai ngaken mau ki por ki bambensua idon ki porlok ki bangje lekai lang bat kita ki porlok ki lai lekai syakawai ke level ngani tu ki bami khmat nagani ke district bat ngai si chai ka sak ka phong ka bapidon bat nagaliang jong ka government nagaliang jong ka sports department kan nang tresitom bat kan nang leba kumno banang kentiu ya ka kami lekai hapo kejela kabi jongi bak khamtam hakani ka district ka aspirational district ni ong garib hoi kabodon shisha ya kata ka jingkerman na kabenta bansai ya ki khon samla ki ban yelekai na ka state ban na kari India brokoi parlok bae khon samla bae ka jingelekai sports menta hakini kisni kamdai shu tang ka jingelekai bangja ka bangiong ngin shelekai tang bala develop kamdai syukunta ken mau ba ka jingilek kai sports hakini gisni ki pamenta kadai ka kam ken mau kadai ka kam na syukwa ban pen ken mau yu piang ni ki babun ki nong yelek kai hapo
kani kajela kabai gijongi kiba mikmat na ki klub kiba he khamtam kabai de football kilala menta ban yang ala gajong kijat ban penbet penbiang ban kamai naga benda ka yeng kesem namar kilai lekai na ki klub kiba kita ki klub kibalong ki klub kiba ruspa hapo kari India kila ban lekai hapo ka ISL bat kilai lekai hapo ka ID kata kadai bapaniai da ka All India Football Federation bat ngangai scam ba lingba kini ki tournament ki bangyo ban sedang biang hadin kini ki gap Arsenal ki ba uklam koget lawan ban lenchok ya ka pertai di bro kawai ila haban sange alut ki jingla kai bro Henry mentangi sedang biang bat ngasukwa ban ong yepi hang ni kumbala kirpan nakaliang kinong mikmat nakakan riboy ba dalong kumnu nginang kintiu kamela kai ngamentan ngadang yesong ni ngadang ong ya i ba bowi i balong officer jong de district ban nang kentup show ban nang at show ya i grassroots center hapo riboy district kata kadai mission football ka bangilas dang namar ngilas sange boros kata lingba kani kejingwan jong ni uklam Henry mentang ngin sa approve yang sakatukan ni teli ya ki grassroots center lingba ka mission football hapo kani ke district bayi ke jongwi Henry shwaba ngin ya chakmat pat ang jingile kai ki baper na sukwa kanong ipitang sikentin kumpi samla ki kun ki badang ngeda hab ban ya chakmat ki kamela kai ken mau baga sports ka ya ringkat ru bat kajing puli Daina takadaw bagani ka sobroto cup bang iyo ban penilakai haka level jongki school Daina katakadaw bangi kuwa ban pait ya kasap ka jongki ka bau belay lo ay kapang kalong bangin sedang nadu badang ham kena ngam kwa ban itu kena ki babun ki benta ki ba kumno ki wei ki bala paunam hapo ka perthai boro ko wei ki sedang ban yalekai haka kam football ring sukwa barong ipitang kawai baro ang ni ya pay TV ni ilot lingba ki social media katno ka football kalakiyo kapori India bachaway European country andray tang kawai bangakwa barong ipinne long ki kena ki batips ni lada pikwa banpoy sya clear jong lum jong kajing jong kiar na ki kam ki basliw nga i bahapo ka jela ka jongi ki samla ki bangop ang ka kamdi kambam kamtam ha drops kala kenray nakwa banong yepi nakaliang ga government but nakaliang ga sports department nginang penislur bang nginang organize ki jingila kai ki paper but nasukwa but pen yatu yepi nelu baka Northeast Olympic ngin pelong mentau snam ha upnai Oktober November hapo kejela ka bayi ki jongi kandai ka kabuk siar nagabentak ki nong ila kai jongi baro but menta kane ka nangyat chat ban penkret rai tangkawai ngakwa banong yepi tolong ikena ki batips ni kongo snang ki kimik pa kongo snang ki nong hikai kongo snang ki coach kongo snang ngau yipi ya ki bahalor kenang ba pinlong ki bayat bayat ti ba pinyo ya ka jingjok chi sin dasni Before we start the fun match, let me first of all welcome all our player before they start off with the final match. Ikit Bokit Riang ya bro ang team na Kaum Diha Secondary School but ka Shine Secondary School na masaka ni final. Yan yung pet but yan yung kami yung di kado mataga si
Who also deserves a medal? Please come forward. Congratulations, Jamshapram. And shall we guess for... Congratulations to all the three best. They have great leaders, good leaders. Congratulations to the team captains winning the best. Congratulations, Champions Trophy for the under 14 boys category. Congratulations, St. Benny Secondary School. And congratulations to the champions under 17 girls. And the champions. Congratulations to all the winners.